UFC чемпион хилч Нурмагомедов Хабибан ясак үч хукматан халга миллиончка ди қыш иш сантуяж арбу эмирати паспорт хилар гучделы журналист. Спортын карьери арзеч ғырвел Дагестанан лытар хуол велер тайп-тайпан бизнес саял. Амин царя духовеш датесню билгалделер Кавказ реали редакцин. Федералын ясак гулеч урхалин халха Нурмагомедов новуш каддиқыр қобዓ 1 миллион суамду. Избилин хаамбу ахждалуч сервишка хажишол. Кавказ реали журналист нияс самух активш карьер Нурмагомедовын. Ишт Нурмагомедов Хабибан цараг лытран юqarıldağı öler ясак үч хукматан омарц стигл қиғбет толықчуа. Тихарлер чуатинацу шезерт сошыра. Шезерт сошыра хинжала илен Нурмагомедовын ғуйналин фон буалбе чурсетир дығшыра. Ишт игл ММА лытран клубу сатина чуечкул операция шер. Цун президент вар Нурмагомедов. Ясакын хукматан халха диқыш гулдар ха машхил чултия тылым дауч досье центрын гучделер спорт хочун сантуяш арбу эмиратин паспорт хилар. Ша Нурмагомедов асхами комментарии няц. Ихамаш гуч бөлчултия Дагестанер пач халкан думя депутат волч Хамзаев Султан ши махку хавашт эдвожир бөш болчнех ясак үч хукматш халха дол диқыш ордағыр шол махкарнизмште ецер диахкар. Нурмагомедов Хабиб спортитир тгай исуз леч цаца үш. Өрсичуен Forbes тептару халгарж моғреве қидиз өрсичуе қиме волч шоузда ицтаган юғя. Зуарбан зиерс Нурмагомедовн хулсаю $6 миллион. Лытырғу Дагестаня лоштагу хинца. Кавказ реалиц қамелдинчар судуақ чицқан этиден бағайтар дуз пач халқи аясақан дейқанштия тергуер жағдарц.